Akaswani Imphal, Wahengbam Rajesh na pau pajari, ahanbada maroiba pau. Kanagumba miyoi natraga Kanglup singna aina yadaba kulai paiduna lambi sorokta satanaba Mukhyamantri Nongthomam Biren singna akanba wafam thamlakli. Mukhyamantri N Biren hairi maitei pangal lusingba singna ain kaina changlakliba mitop sing thingnaba honabada sarkarbu mateng pangbiu. Kakching jila gi mafam amadagi security force na thiumbagi thabak chatabada yamlaba khuju kulai sing phagat pangamle Manipur tholibe irang asi athuba matamda loisenduna santi hanjilanaba malem gi lebak taratrigi sahar kunmanga da paksana khongjang changsing ke amasung lok sabha da security gi ahoba leikiba adugi matangda birodhina charangnaba thonbaga mari leinana birodhi sajasya kuntra humdoi suspend tawkre. Kanagumba miyoi natraga Kanglup singna aina yadaba kulai paiduna lambi sorokto chatanaba Mukhyamantri Nongthomam Biren singna akanba wafam thamlakli. Mangnai sarkar gi machinery sing natana kanagumba amatana makuta ain paiduna thabak tawba yaroi. Asigumba miyoi sing natraga Kanglup sing thengnarabadi sarkarna tumina yengduna leithukloi amasung makoigi mathakta ain gi oiba thabak lokatkani. Thawbal jila gi Lilong Karampata pangthopa thoram amada wangang bada Mukhyamantri na hai rises the BJP na lusingba sarkar hek lakpadagi Bharati Nagarik ama oina miyangi pangpam thokpa hak phanganaba amasung rises the chawkhatpa amadi nungsi chanana leiminaba haibasi maruoiba wafam ama oina thabak paikhatlakle. Mangnai go to hills go to village na singba paikhatuna sarkar asna laingak sasanbu miyam gi thongjinda puraktuna miyam amadi sarkar gi marakta leiriba ahoba sing mention na ba hotnari. Mukhyamantri na hai haujik paliba sarkar anis asina amato ina chawkhatpa haibasida thajaba thamli amadi Lilong yauna singi mafam kyada nupi kaithel sari apunba Manipur ama sengkhatnaba honari hairaduna Mukhyamantri na singi jila singda paikhatliba chawkhat thorangi matangda wafam kya thamki. Mangnai Tamenglong jila da chawkhatpagi mami tabaga loinana Tamenglong dagi Guwahati chatpa lambi asi supnatagi pung 3 changlagani. Mukhyamantri na hai rises the Kundariba Kanagumba Kanglup amagi mayokta sarkar asi leite asigumba jati Kanglup sing rise asi thadoktuna sakhinaba sarkar asina haikibasu leite leikon amada tongan ba leising satpagum lamdam asda leiminariba jati Kanglup sing amato oina nungsi chanana leiminanaba appeal tawri. Rises santi hanjalanaba tongan ba jati Kanglup singi lusingba singa toina unadana wari sanari hairaduna Mukhyamantri na hai maitei pangal lusingba singna ain kaina changlakliba mitop sing thingnaba honabada sarkarbu mateng pangbiu. Sorok lamjaugda khulai pairaga uniform selaga satliba aina yadaba sing constitution hapiba forcing nataba madu ngasidagi lepio natragadi government gi akanba action law gi matung ina khoi logani amana पुलिस की थबक बहुत छिल्लक तोरकनु ड्रग चाब फागेरा पार्लर फागेरा गाड़ी थोड़ा लंबगी फागेरा पैसा खारम बगी फागेरा लैकाई प्रजा न थेंगनरगा पुलिस त सिनबदी याय नोइन नखुना मीबु फुबा हाटपा दंदी तबुसे मधु मसु अखोई गवर्नमेंट मधु कोई साइलेंट स्पेक्टेक्टर ओइना गेंगा लेरोय इरांग सिना मरम ओरकान खरा अखोई खितंग उबोय उदबोय खांगबनी आइगी मिनी मागी मिनी अदुगी मिनी न तोरकान आइन खुन्न पायरगा पंगतोक दोबो मधु मै एक्सक्यूज तोरोय पुलिसिंग दसो इंगसे हाइदिसिने आइन यादब मियोइसिंग तोरम थबके सबसा एक्शन लौगद Thoramduda Mukhyamantri na Lilong Usoi Popi Market Skill Development Hub, Rehabilitation Center, Girls Hostel amasung Library Hall, Waqf Board, Guest House cum Canteen sana bajatra hunki. Ngasigi Thoramduda Mantri Singh amasung MLA Singh Saruk Yaki. Mitei Maitei bu Bharat Sangbidan gi makhada Scheduled Tribe List salanaba World Meitei Council Kanglaipa Kanbalup amasung Mitei Tribe inana satharakpa Miss Call Campaign gi saruk amo oina ngasi wangu da apun mamaira paibi wangu na saugotuna mifam pangthokre hari. Manipur gi Loktak Park kanaba ithai beres thugaiba haibasna achumba khongthang oigani haina lomi lup na hari cherola mada lup asina hai ing kumja lising ama chamapan marpudra humdoida commission tokiba Loktak hydroelectric power project na puthokpa apun mai megawatt chama manga gi manungda Manipur gi oina mai megawatt kunthra manga khak piduna lakli power project asi lakpadigi Loktak Park ki phibam da chawna akaiba thoale hari. Urban Primary Health Center Sagolba Nangarang Pauna Kaithel da Special Health and Ayushman Bharat Campaign Pangtokre. Thoramdra miyoi kaya marum tongan ba haksel gi khudong saba sing phangan ki hari. MLA RK Imogi miyang makhada pangthokiba tharumduga mari lenana asa sing na tawriba thabak sing sakhangbo oina lupa lising ahum yanthokki hari. Malemda khwaidagi naganba cancer laina asi haujik breast cancer na oirakli.
कैंसर लाइना नाबा मियोई लाख अमगी मनुंगदा चादा तरुक दशमिक मंगादी सर्विकल कैंसर ओई हाइरी इंफाल दंगसी पांगथोपा पाउगी मिफम अमदा ट्रेवी हॉस्पिटल की चेयरमैन अमसुंग मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार बिकमजिन हाई नुपी सिंगना नाबा कैंसर सिंगी मनुंगदा सामदा तरानी पांदी वुम कैंसर ओई भारत की ओइना मियोई लाख अमगी मनुंगदा मियोई तरानी पांदी सर्विकल कैंसर ओई लाइना असिना सिबगी चांग लाख अमगी मनुंगदा मियोई तरामाथोई ओइरी डॉक्टर बिक्रमजिन हाई मणिपुर की ओइना सर्विकल कैंसर असी नुपी लाख अमगी मनुंगदा मापनदगी तरा माथोई फावबा ओइरी मांग हाई सही कुन असिदा लाइना असिगी मतंगदा अनोब लायंग पथाप लैरमदबा अदु हेना थिजिनबदगी था अमा अनिदा अनोब लायंग पथाप पुथोकपगा लोइनना लायंग असी लायंगबदा अचौब मतेंग अमा ngamlakli tabiriba pawasi akasbani imphal degini Manipur tholiba irang asida Kh.Geetchandra jila da pamdaba thokdok sing thoktanaba Kh.Geetchandra police na paikalaba thabak thorom singi manungchana ngasi ayuk Kh.Geetchandra wari panjau palum area da thihumbagi thabak chathakre security force ki apunba kangbu na mafam asibu questionduna yum da sangduna thihumbagi thabak chathaki maduda Narak mongsongdan lotron thamlamba khujuk khulai ke amarum phagpangamki aikhoi ki Kh.Geetchandra paumi nomaithem bhabe sona police ki pau paladun hai mafam adudagi nomai gi magazine case mapan smoke bomb tara walkie talkie charger ahum combat dress bulletproof jacket hunting boot achingba phagat pangamki hari NSCN IM amasung ZUF Jenchui gi marakta thoki ba thoning daba thokdok adubu Jeme Naga Council Manipurna kanna yaning daba phongdorli Council asina lamdam asida khulai paiba kangrup singi marakta kut thoknabagi thokdok thoktanaba amadi santi leina ba appeal tokduna lakpari Loop asigi President Apung Daimena thadorok pa cherolaman hai thasigi taratrata none jilagi langdangmai village ta thoki ba khut thoknabagi thokdok amada mioi ahum laikidaba adubu hakchin lawi maramaduna Jeme Naga Council na lamdam asida santi purangna ba honabada asiguma thokdok asi amuk anna tohan bidinaba appeal tawrakli Imphal East ki Khurai Nandabam Laikai da Laiba Yum Amada Ngarang Numidang Wairam Bob Pokahan Kibigi Thokdok Adubu Yaning deba Phongdok tuna Wakat Mipam Pamkre Wakat Mipam Adu Khurai Nandabam Laikai Maira Paibi Amasung Social Standard Club Anina Punna Sinduna Khurai Salan Thongda Chathakibani Assam Rifles na Churachandpur jila gi Hengrek Khulda security gi mipam pangtokre khunja kaya maruna saruk yakiba mipam aduda lamdam asa santi puraknabagi matangda wafam kaya khanaki hari Amaromda Churachandpur jila gi Behang Khulda Uchara Singh Thakre hari Manipur da thokliba irang asiga mari lenana San Francisco Bay Area Mitei Community California na Mitei Alliance amasung DMCC ga kusan maduna California da laiba Silicon Valley gi San George City Hall mamangda khongjang changsing kre hari khongjang aduda Manipur da mahoksa gi punsi athuba matamda hanjilhalu narco terrorism khudakta lepkadabani raijasa laiba yellow mi sing kanga dabani haibna singba dabi tauki Khongjang asi lebak taratreki sahar kunmanga da sathaki Bharat ki tongan mamafam tara yauna Italy, United Kingdom, Norway, Australia, Sweden, Japan, Taiwan, South Korea, Thailand, USA, Mexico, Canada, Middle East amasung Asia Pacific lamdam singda wakat mipam chathaki Manipur ki Home Guard sing thabak tagi potharaba matung sarkar gi maikai digi piba yaba retirement benefit natragana pension scheme pinaba High Court of Manipur da thakiba case ki pakhum oina tha ahum gi manungda speaking order pinaba mari leinaba singda direction pikre hari Manipur Home Guard Employee Welfare Association sinduna luang sangbamda paumi singa unaba amada association gi president Yanglem Mangin hai Home Guard sing thabak tagi potharaba matung sarkar gi maikai digi piba yaba retirement benefit pension scheme pinaba English singani kunma thogi October amada High Court of Manipur case ama file toki Maduda court ki maikai digi sarkar amasung mari leinaba singda counter affidavit pinaba hanna pauktak piki adubu madu thabak oina onthoktana laki case asi tha asigi tara mangada High Court of Manipur na khanaraba matung order asi takibani Bishnupur ki Moirang College ta recent trends in biological research haibasigi matangda numit tarun gi oiba faculty development program gi manungchana ngasi resource person kana wangangki Internet Quality Assurance Sales amasung Department of Zoology Moirang College na punna sinba thorom aduda environmentalist Salam Rajesh na undertaking climate change haibasigi matangda wangangki Akasbani Imphal digi pau tabiri
लोक सभा की विरोधी सदस्य कुंट्रा हुमदोई सस्पेंड तौखरे सदस्य कुंट्राना सभादा चरांगनबगीदमक हौजिक चथरिबा मिफम असी लोइद्रिबा फावबा ओइना अदुगा अतोपा अहुम अमना प्रिविलेज कमिटी की रिपोर्ट पिखलक्रिंगै फावबगी ओइना सस्पेंड तौखिबनी निंगथम मिफम लोइद्रिबा फावबगी ओइना सस्पेंड तौखरबा सदस्यसिंग अदुगी मनुंगदा कांग्रेस की अधीर रंजन चौधरी गौरव गोगोई तृणमूल कांग्रेस की कल्याण बैनर्जी सौगत रॉय डीएमके की टीआर बालू दयानिधि मरन चिंबा याउरी नुंथिल पुंग अहुम ताबा मतमदा सभागी मिफम मरीरक एथोक मतुंग अमुक अन्न फंबदा विरोधी सदस्य सिंगना प्ले कार्ड पाइदुना खोलाव कया लाउदुना चरांग नरकपदगी अध्यक्ष ओम बिरलाना मखोगी थोंग अदुबु नियोंगी वांगमदनी हाइना हंजिल हंजिल खंगलबा फावबदा तादबदगी मखोइबु सस्पेंड तौखिबनी मखोइबु सस्पेंड तौनबा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री प्रहलाद जोशीना मोशन अनि पुखकी मोशन सभाना वॉइस वोट पास तौकी अमरोमदा सदस्य सिंह सस्पेंड तौखिबा अदुबु विरोधी की खोंजेल नमथनब होनबनी हाइना कांग्रेसना मराल सिरी संसद की मपान पाउमी सिंह वांगांगदा सिरी गौरव गोगोइन हाई थोंग असी मियांगी संविधान पीबा हक मतपने फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन हाइबेसा ngasi हौदना नुमित तरेनी चथगदबा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम थबाल मरिक कॉलेज ओइनामदा हौदोक्रे थौरमदु मणिपुर सरकार की डायरेक्टरेट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन की मियंग मखादा थंबाल मरिक कॉलेज ओइनामना सिनबनी थौरमदु मणिपुर की तोंगान तोंगानबा कॉलेज निपानदगी फैकल्टी चामा कुंतरेटना सरुक यारी चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट कैसाम प्रदीप कुमार स्टेट राइट्स पैनल मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चेयरपर्सन हापक्रे पमसी प्रदीप कुमार चलिबा सही असिदगी हौदुना कुमजा लिसिंग अनि कुंतरुक फावबा पुगदबने चलिबा था असिगी मापनदगी हौदुना जनवरी 15 फावबा चथगदबा विकसित भारत संकल्प जत्रा की थौरम इम्फाल ईस्ट जिला की ओइना ngasi हौक्रे ngasi अहुबा नुमिता जिला असिगी खेत्रीगांव सीडी ब्लॉक की ओइना डीसी ऑफिस पोरमपातगी टॉप नाउरिया ग्राम पंचायत फावबा अदुगा हाइंगांग सीडी ब्लॉक की ओइना टॉप दुसेरा ग्राम पंचायत की लुआंग संगबम ग्राम पंचायत फावबा भारत संकल्प जत्रा सखी इम्फाल ईस्ट जिला की ओइना जत्रा असि था असिगी 10 फावबा चथगनी हाइरी कल्टिवेशन ऑफ प्लेरिटस मशरूम हाइबा हिरमदा थासी 10 फावबा चथगदबा सेंगुम थाबगी ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा इम्फाल वेस्ट जिला की मनुंग चनबा मालोम हराउरोगदा लेबा लेइमा मशरूम की होल्ड हौदोक्रे फोक्सना थादोरपा चेरोलमन हाई थौरमसी लमदमसदा सेमिलोन फगतहंदुना अवोनबा मणिपुर अमा पुरकनबा वाखलोंदा फोक्सना पाइखलिबा थबक थौरमसिंगी मनुंग चन्ना पांगथोकपने मणिपुर ड्रामाटिक इरन एमडीयू नौना थौ पुगदब सिंह खल्ले ngarang पांगथोकिबा मिफम अमना मियोई 13 साबा एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंह खनकी सोराइसम केसोरामना प्रेसिडेंट अमसुंग तोंजम प्रियोबर्ट सिंहना सेक्रेटरी ओरगनी मिपुम खुदिमक्ता सरकार की हकसेल की खुदोंगचाबा फंगननबा सरकारना पाइखलिबा थौरांगी सरुक अमा ओइना उखरुल केंद्र की एमएलए राम मुइभाना मियोई हुंबुद्रादा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की हेल्थ कार्ड येंथोक्रे उखरुल की डीआरडीए हॉल द पांगथोकपा थौरम अदुदा उखरुल की डीसी केंगु जुरिंगला अमसुंग एडीडी नीमी खामरांगसु सरुक याकी मालेम की इस्कॉन मंदिर सिंह पांगथोकनबगुम भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी की 43 सुबह मपोक कुमोन थौरम असी इम्फाल की इस्कॉन मनी मंदिर अमसुंग बिष्णुपुर जिला की तौबुलद लेबा राधा दामोदर इस्कॉन मंदिर दा पांगथोक्रे आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड लमलोंग चथरीबा 13 सुबह अम्फा सीनियर विमेन्स फुटबॉल लीग की सानखीबदा दी यंग वेलफेयर क्लब ICSC इरेंगबम पांजल मरी अनिदा अदुगा FC इम्फाल यूथ वेलफेयर क्लब पांजल अमसिनोदा थोइगी बेंगलोर थासी कुंदगी कुनमरी फाव चथगदबा 19 सुबह नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप मणिपुर की ओइना कांगबम रोमियोबु जस्ट ओइना खलकले हाइरी मणिपुर वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन की मियंग मखादा लंगथबाल पब्लिक ग्राउंड चथरिबा 10 सुबह मणिपुर वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट की 9 सुबह लीग राउंड ngasi साइक्लोन थांगमैबन्ना UCC उरिपोक रेड टीम विकेट 10 माइथीबा पीख्रे अरोइबदा मरुओइबा पाउ कनागुम्बा मियोई नत्रगा कांगलुप सिंगना आइन यादब खुलाई पाइदुना लंबी सोरokta चतनबा मुख्यमंत्री नोंथोम बीरेन सिंगना अकनबा वाफम थमलकली मुख्यमंत्री एन बीरेन हाइरी मैते पांगल लुसिंगबा सिंगना आइन कायना चंगलिबा मिटोप सिंग थिंगनबा होनबदा सरकार बु मतेंग पांगबिउ काक्सिंग जिला की मफम अमदगी सिक्योरिटी फोर्स ना थियुमगी थबक चथबदा यामलब खुजु खुलाई सिंग फागत पंगमले मणिपुर अथुब मतमदा शांति हंजिलहनबा मालेम की लेबाक 13 की शहर 15 दा पाक्सन खोंजंग चंगसिंग की अमसुंग लोकसभा दा सिक्योरिटी की अहोब लेखिबा अदुगी मतंगदा विरोधीना चरांगनबा थोनबगा मरी लेनना विरोधी सदस्य 13 सस्पेंड तौक्रे पाउ लोजरे।